हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु आवर मिनी ब्लग। अझै मैले कार्पेट राख्न बिर्सेँ। अब म टक्कै राख्छु। ल, थोरै माथि जान्छु फेरि लाग्छु, थोरै माथि जान्छु फेरि लाग्छु, थोरै माथि फेरि। ल, म तल जान्छु। अनि यहाँबाट स्लाइम ब्लक निकाल्छु। ल, अब दिग गरेर स्लाइम ब्लक्स राखेँ। ल, अब म उरे वाह! अनि मैले उता घर पनि बनाएको छु। ल, म उरे म क्लाउडमै पुग्न आँटेँ। अब म के हुन्छु होला? म अब क्लाउड हुँदा पनि माथि आएँ। ल, अब म तल जान थालेँ हो गाइस। ल, अब जान सुरु हो। 3, 2, 1 गो! बस कहीँनिर नै जम्प भयो। वाह! आज मेरो लाइफ यति राम्रो हो। अब चाहिँ सिरले तर गाइस, अनि लाइक अनि सब्सक्राइब अनि सेयर अनि कमेन्ट गर्न बिर्सिनुहोस्। अनि त्यसपछि सेयर कमेन्ट 1000 कि 2000 गर्नुहोस्। अब बाई बाई, सी यु लेटर, थुङ तरङ।